braći! Ima li unutra još municiju? Dobro za brajku vidi. A gdje su brajke? Gdje se možemo spiti dobro? Otišlo je vojnika, ne brinite. Eno i sine sve oko kuća u našim rovovima. A vi ste iz Jurića, jel? Eno onda iz Jurića, onda ti se gori. Pa jesu. Ja malo kuću gasla, vidim jedan sprat ugasla. Ne pucam u te, ali nemo gledati u me. Jel ti nas snimaš? Jesam. Pa ima taj snim. A kako je zapaljena ona kuća? Pa oni odgar unišli urov, ja izašla van da idem u štab. Aha. I kad ja pogledam, oni priko rovova naši, jedni su u urov uletili, a drugi su ispod rova uletili u jednu kuću i pobili vojscije. Njemu 17 godina... Tako mislim 17, ovaj mali je, od sad 8. završava s mojim malim. I obodvojicu je ubilo? Obodvojicu je u kući ubilo, a malu ranulo kroz ruku. A babi nisu ništa. Pa su oni ušli u kuću bili, jesu? Ušli u kuću na vrata i rafal stresli i povukli se anemo iza kuće. Pa je to ona najgornija kuća gore u Juriću? Nije, onda smo ja bila i moje dite, onda li im pucali. Onda su spaljivim metkom pukli u kuću i gori jedan sprat zapalili. Aha. Gornji i ovaj dojni. I onda sam ja jedan ugasila, izbacila sam spužve i ugasila sam. A onaj gori nisam smila, ozgar su metci stalno pucali i onda sam ja malom pomagala da punim one metke onog garanju i da puca, da samo malo odbijemo od kuće. A koliko je to malom godinu? Eto, 79. 79? Eto mi ga sad ide od oca. A nisam htjela ići, da ne bi se on slučajno... Pa je li njih sila bilo? Ima i ja sam vidjela trojicu kad su letili u naš rov. A kad su trojica priletili priko teste ispod jedne bašče. Onda su dota stali, kako su onda odgar oni iz rova pošli pucat, onda su ovi pored kuće pucali. I u kuću uletili. A u koliko je to sati bilo jutro? Oko pola 8. Jebo mi, pa smatira, danas je to primirje trebalo biti u 12 sati. Eto ti primirje. Pa bit će im primirje, tražili su pa i doviće. Slušajte, aj se vi povucite malo tamo, sklonite se jer njihov pan može odozgo. Malo i prije nas gađa. Neće oni su se uvukli pored naših Jurića. Neće, njima je cilj tamo, nije. Oni su se uvukli pored Jurića, oni neće vamo sada. Oni neće vamo sada, oni samo gledaju samo glibama. Ja, ali kako malo prije su mi bili tamo 50 metara dalje i nas je našao sa pamom. Ali zato što je ova okuć, znaš, pored pravo Jurića gore. Kroz su ga spustili. Šta ima tamo? Ima mrtvi, ima poginuli, ima izgoreni, ima, nisu izgoreni, ima. Ko je poginuli? Oni, Jozo Prnkin i onaj mali, i Robert. Obarano mu je na kaut. A sinoć imate jer odvela onoga maloga, najmanjega u kroz. Baba ostala pored njim u mrtvi. Jedva onu malu eto, iznili na nosom. Kroz ruku razbili. A i to i djevera. Koliko je bilo vojske noćas naše tamo? Ma ništa, 10. O to je se slava basu, kažem ti, pola 8.
Ma čovjek mi ja ispekla kao i baba mi bila onda u kući, popili kao velim idem ja kravu pomoći. Kako ja ništa dan u čošku, nakon onaj metak pravo u čošku, pored mene tvoje ostaje uvliko sam ostala. Nisam onda onaj beton, po meni. Kad ja pogledao ovako, ja pogledao, oni se pribacivaju. Dole.